Bay? Begini. Kilometer berapa? Maksudnya supaya kita nonton kembali nanti. Oh iya. Oke. Nanti dia mau ke Milan. Oke, makan baik. Rombongan kloter kedua akan memasuki ruangan pengiriman tamu. Kamar katanya, ya langsung mau temel ya? Baik, kita akan menyaksikan rombongan untuk kloter kedua. Prosesi adat pengiriman tamu. Dan insyaallah almarhumah ini sudah memasuki rombongan Saudara ini ada kakak semua ini. kloter kedua. Ini yang tertua. Iya. Ini yang paling ganteng. Ini yang paling ganteng, yang paling muda. Oke, mantap. Woi. Ini. Oh. Ikut. Jadi pura le. Bagaimana Bang? Sudah pulih? Masih ahu-ahu. Aduh, Masih ahu-ahu sedikit. mandasaki. Masih sedikit le. Aduh. Oke, baik. Karena cuaca Iya. di tongkonan tendek sangat dingin. Kita akan menyaksikan untuk acara penerimaan tamu Beatrix di Tongkonan Toa Induk, Desa Sagung, Kecamatan Mangkila-Kila. Masih dipersiapkan dari pintu masuk. Lawinan na rin sama ito tapere lo misa atau po. Tayo maksud kumbel di Petamban tumban na tuwin na ya. Sandi terutama rekapar kan. Jauh sebelah kanan tuh tuannya, jadi tantu sebelah kanan lengan. Nah kiri tuh tobaynya. Wah, si salala lang makan ninat kan patondokan. Tanpa di Tak kita jadi. Dan pekadang kali kan. Napa basa ng pamisari lalan le. Napa misari lalan na budak tahu. Iyo. Nanado lalan di karagay. Lah, napa kadara kan dina dolo tole. Yo.
Oh, namalim tu belas si bawah. Malim tu ba si Balim po na? Pendiente itu malah mau kata dulu pak. Ini kamu. Saja pentolan. Tidak makan nanti. Yan to yung skill. Yan to yung skill. Tama mereka. Wah, yang kataku pala ante Romak. Iyo. Malam mati ba si ba bunun na. Nah, kuat kami batinki. Solaton lorioki. Lago desarong hulawati. Bangkele kita. Lago de rara. Mata sagana ulunna salu kalunna. De daw men dulu saw, daw men tak dulu. Kengking manubung na bande, londonan,
mahdu gua rokok anna wangan dia mai anna tunggun buluhanna kunne su randohan la dinai sitiro lindo la si peman ta berubah anna tunggun buluhanna kunne su randohan Tendika lah dia bari selalu sanda di lembean panggut di bentil dungi ke di papa tu lengki ke di sanda sinsa kena inayan tabongan kena baating takumuan tangli tangga pala male pa ko puang ayasi doi guntingin na lino saliran na tinay tundang mite sabun na batingi paru yang tumatindo mite lalang galon na marinting pajundang tumama lago ba abana lembang paru yang tumatindo lago bentutu ang libusan nakasan untun dan misang datun na uru yang sangkara engenang sama galu-gulugunna sang anak ampulembang unggaraga misang gederan kumambong sang tiang karantar kubulan na bangkele kila lolo sukandau renada tumuane to dibagi tang narandan lila nakila to ditage ranni tang na dede mendelona lepa tibu atengko dau mai tunggonan na neneng tang somatakan daw may sungan paakalang doan na todolo targubulan nang ne paranduku to dikasiri mata bubun na ilan di akong to alongay na to dikabang na ampunen mga tondon turunan na ilan padang di akong te kulamang kadilit langan siang baralamba reke si baru marana to tiumba parang dilindo tau to dirukun parang di seseyang terau tundongan ini pungusulo wara dairan nalandro palasa sinene baka mutun to timba sesana mansang to si ora ada kana malame tenna tallan padang dirura bendan patu jungang biya tunan nang matitang masulu-sulu langan siang baralamba reke si baru barana to tiumba lau mai padang di parinting to dollo bibulawan padang di sangulubai telau dondongan nare mo bindang risan nene tong bilang lo aina dairan natarikan dan galang ato di boda tumuane tekun lamang kanile tedao siapong limbong batu siya nene na buwas to umbang ang pangabili to petindoy pandumubalo tabang lupa abana sirri taram bagana sendanati kutondongana to kayu mendaun sugi kayu bantam pamulungan lumbung ponganan linggi basam bolangiran meroro di kudang kena lamban tasigi kuaga langan siang pada lamba reke si baru marana diumba barang di buntu lobo deyang barang di basari gayang tiang paling do bilang pada tungkon katurupanna pada umbo bantari sang makaraingena to diumba rital lulen bangana to dilukun barang hari batu aku lau basetang ngana lau dondong manatu lau limbu nakarain tondong ko manurung nilangi dainan Yan nga, mga di baba mapapatukan niya.
Tongkon duka baturuban ng buwan dari sa magalang na nadiumba padang di mamuju. Tedio tondok kalambunan kulla. Tedio tondok nalang tongkonan patara kasih. Na panata siya nini patara mako. Pada tongkon baturuban na pada buwan dari sa magalang na. Ini itu timbang menolak menalimbang timbang padang di Jayapura. Tedio tondoko. Mari rilitana tidak masak karanganna untang udah udah. Di timba tondoko di sio tanganatu. Nabi unggah desa ruang rinding di kilang desa kemarin ramalan ramah lani untang membalik. Undete Rasul. Bisa kan sampai Lago kamu babaylan sangka angga bukun na buangin ang datarong kuna asi banu na zenda lalong marilin na kayo nangka daw barong-barong natin daw garong ka ang bulembang di sorong tinggi mo taruan sa
sorongan sebe. Pedituan na kalau sidong may sinang, kalubi-lubiang na sambago di kiri galang, kabumaru pabumbungan. Lani pamatuain ko pala kumatang di kalemi, di babanong karungan lago dong tumatang kami. To kumuling lupa mitong si babanong tuwat rano, labintin si botane te kaporo, te gula, labi batu lago, te allo, liwatati. Siyang mo kami malaran ng badi ang marangan tuyo, mandaklah si baliman, bintin Allah si baliman. Aku dah go to Kilur Bin na. Iyo, Iyo, mani-maro biasa le. Iyo, Terlalu cepat Kilur Bin. Kan dia kami gol-gol lah. Oke baik. Mana tahu ada pemirsa Oke. yang mau Terima kasih. gol-gol lah. Cukup nih. Oh ada. Iya. Langsung ke kembang bumi. Jangan diri nabuas. Lau may parinding. Dia melondong tawang lewinang. Iya. Dia saung tali tempat. Bisa potol-potol Ya, oke. Thank you. Yohai. Inang si pelele kainan datu. Inang si peguliling kainan karay. Nakuha aku kadangku. Sumbung bulu kumua. Minna para ulai data. Tunka ulai peang. Napangkon nanang de sangdadina. Na tiumba de sangkaraina. Sama magalu gulunna. Sang anak ampurba. Iya le, weh. Harus di bawah. Harus dikasih ikut ini kalau Kasih ikut. kemana-mana. Mantap. Weh, Kilur Bin. Demo magang nadi bating. Pasiruang nangarinding baina tanga borong pagobangan. Tanga lea pakalosi. Tanga liu pagomali tanga radan pagaborok. Malin nadam bete indo namugo ide mangadari. Nalabo di batung batin di kala dia bari. Dago bang ke di biru susu komita malam tanga papatong komita makarabu. Di beto katorang komita makaisungan. Napa dorang komita sanggaponan nao. Milangan si paliumali reke siang kabo. Oh, tamang kalau mau ke sana. Iya. Bela gum tanta. Iya. Ano do ketu anak tangga agak sempit jadi bisa kisah lales eh. Malaya anak teh. Iya. Malaya anak teh besti. Cari ya tanta, bela kami. Iya. Kata bang Iya. gimana teh besti? Pangelawan ano puang. Iyo, puaya. Hmm. Sanda. Iya. Mana sih? Masih ada puang. Itu pertama yang anak kecebaan. Gua bisa juga ya jombang menjadi Iya, atau bisa masuk. langsung mau selama toh jombang mah ya. Iya. Angkat pun Yo. Boleh orang. Bina bota jume potongko. Tabi ni dia bodong. Oke. Oke, salam Natal. Selamat Sampai Natal jumpa. menjelang. Menjelang Natal. Iya. Iya. Bela kami ya. Mentoy kami. Pemandai pentemi. Iyo. Kau bang Iya. gimana? Gimana taruh ya? Makasih di tes tet apa? Apa dipakai? Loader dipakai tes kekuatan Iya, le. tes kekuatan tuh sangal tuh si kapuana sama di pelangan. Iya. Oke. Ya tetero la silakan ako te. Weh, mantap. Que bisa dengan. Pemilino, la silakan mo. Masih laga bisa mini penonton nih. Weh, mantari matamu tawar. Nasong kate. Halo, guys. Halo. Sepertinya Bunda lagi ako gisilagi tetero. kurang fit ini, guys. Kurang fit Lagi guys. flu, iya. Kurang bir. Iya. Oh iya kan. Nanti kita habis rombongan baru minum bir. Mau mirip terong silaga.
Melangkah di ruangan tamu, guys. Oh, masih ada kah? Masih ada. Oh, masih ada dari belakang, guys. Ngobrol. Iya. Cucu dan Iya. anak. Oh iya. Saya Oke. Eka, Mama Eka. Oh Eka. iya. Oke, Ndok. Yuk. Selamat. Rombongan kloter kedua masih di ruang penerimaan tamu. Yang selanjutnya akan menerima jamuan kopi. Sama Peru pekan tulis. Oh, tuh itu kemarin mah. Ini masih rombongan kloter kedua. Mau kami minum kopi? Mau kami minum kopi? Mau kami minum kopi kah? Magang bibi Ibaidora Tunggu di Timbaburana di Sioko Wah, jangan mau main kopi ya? di Sioko tentu keno di Timba sana Lapura. Weh, silakan minum. Silakan minum. Ya itu masih purno dia kayak simpurno doang. Kurang Di buku ya tuh masih purno. kurang simpur le. Ya tuh tiang daya. Tari Rike. Indo mau berkopi sedang menaiki tangga yang paling tinggi. Panjat tim. Oh. Panjat tim, guys. Gitu ka boyo kami sini jong mitole tanta. Matamu kinuloy sa tangga. Saan ko ni tumuani na pakalualo tangga na to pisol la. Biti markel seran sale to rite tana melese. Nakindali mo. Lalu kamu karain atun dong. Ambulin bang nagayan karain na bang gila-gila. Datun na parang nadiatun. Te daw barong datun. Te daw garun ambulin bang karain na parang dilembo. Ampun na parang dibuntulogo. Maadikan na parang diparindi. Lami rande balak debura na parang lami galak paparaya. Terlupa-lupa na paparaya. Lami dari madiong tamu si sumbung lami rande balak di orang kasih taruhan. Apa aku mandi tamu masukana. Reke mani tanglemban di kadili. Tang lami bawa madiong halapeng. Tang lami dete marus suinaya. Dalam na tumalu ang sambung batu bating mi. To masindung karangan ba inayang mi. To manarang bumi. Umpo mentalo langgan di oligungan dalam. To bande bumi. Umpo mangaram masapi. Dalam malam kana buntu. Tarimani hurana barang. Kala apa parayan. Lumpa-lumpan pak tangau. Cornelia, berapa jumlah tangganya? Nah, marasan demi. Wah, banyak sekali. Tidak bisa dihitung. Terima. Burana barang ungkala paparaya lumpa-lumpa na pak panaungan. Laku kamu tumbas sanding panatundok. Mi tekin ni de buntu mali na rana tambang. Bisa kirimkan pelang kopi tanta? Bisa. Bisa. Den ya khusus ko din. Oh iya, dari siapa kah? Oh iya Special le. ya Den. Mana nih? Den ya ada. Yang udah dapo? Dia itu bisa juga. Oh iya. Yo, para sasyete teman-teman tado ruangan tamu tadi masurwan na ulasu. Di pamane so bite representante lo misi abulan lagi. Mbak Mira. Nakakatobo bertugas. Pemasura otomatis na marami masura. Oke baik. Benar dulu om. Jam teh. Oke.
Natero to. Terong na Bapak Guntur Jomay Balikpapan, umpatu mamametri kisola Bapak Ujin. Terong na Bapak Guntur Jomay Balikpapan, umpatu mamametri sola Bapak Ujin. Diulitan di Lembang. Ngiru ko video ko kami. Ganda terong to. Terong na yaya Jomay pangkele kila batu goro-goro tongkon, umpatu Bapak Putra. Terong na yaya Jomay pangkele kila, umpatu Bapak Putra. Oke, baik. Bahaya ya pukir po. Natero to. Taruguna nene, terona taruguna gusti no me pamonto molempo, umpatu tomaru. Terona taruguna gusti no me pamonto molempo, umpatu tomaru. Ya tu kan dispain apa main apa sih tahu? Tobalu, iya, Tobalu. Oke. Nabeto, banna Bapak Berlin, Romay Pamonto Lempo, umpatu tomaru. Banna Bapak Berlin, Romay Pamonto Lempo, umpatu tomaru. Nabeto, banna ne Brian Romay Pamonto Lempo, umpatu mamametri. Banna Bapak Brian Romay Pamonto Lempo, umpatu mamametri. Wah, mau belum nanti. Kau sih di mantilan nih. Nah, ini orang mantilan langsung mati berat takut. Nabeto, banna Bapak Ati waktu taruku ni hari. Lempo, umpatu tobalu. Banna Bapak Ati waktu taruku ni hari. Rome lempo, umpatu tobalu. Apa itu surat apa emang? Nabeto, banna nene Kita ini cuma surat. Nemato, bangkale kila, umpatu Bapak Putra. Banna nene mato, jomay bangkale kila, umpatu Bapak Putra. Nabeto, banna nene riel jomay mamuju, umpatu Bapak Putra. Banna nene riel jomay mamuju, umpatu Bapak Putra. Nabeto, banna pendeta enda majong may bangkele kila, umpatu Bapak Putra. Banna pendeta enda majong may bangkele kila, umpatu Bapak Putra. Nabeto, banna nene aksen jong may buntulomo, umpatu tobalu. Banna nene aksen jong may buntulomo, umpatu tobalu. Nabeto, banna pumalimbong batu nene bos, parinding umpatu Bapak Barel. Banna pumalimbong batu nene bos jong may parinding umpatu Bapak Barel. Tasya Morgan. Upu berkapal. Si Sondang Bongkarete untuk Oke, baik bulan. Nah, sana tahu baik bulan deh. Iya. Buntu Malina, Mama Marto, yang may pangalan, may pagmali na ko
mempertemani lokopong ginaya. Mana perwakilan? Buntu Malina, Bapak Feli, Samarinda mempertemani lokopong Bapak Yudin. Buntu Malina, Bapak Feli, Samarinda mempertemani lokopong Mama Beatrix. Buntu Malina, Bapak Feli, Samarinda mempertemani lokopong Farel. Buntu Malina, Bapak Christine Samarinda pertemuan ko Mama Gilbert. Buntu Malina, Bapak Christine Samarinda pertemuan ko Mama Beatrix. Buntu Malina, Bapak Christine Samarinda pertemuan ko Mama Farel. Buntu Malina, Bapak Christine Samarinda pertemuan ko Mama Kinaya. Buntu Malina, Bapak Christine Samarinda pertemuan ako Bapak Yudin. Buntu Malina, Bapak Christine Samarinda pertemuan ako Bapak Chandra. Buntu Malina, Bapak Guntur Balikpapan pertemuan ako Bapak Gilbert. Buntu Malina, Bapak Guntur Balikpapan pertemuan ako Bapak Farel. Buntu Malina, Bapak Guntur Balikpapan pertemuan ako Bapak Chandra. Buntu Malina, Bung Guntur Balikpapan pertemuan ako Bapak Kinaya. Buntu Malina, Mama Gustan, Batu ni kawan mo kayong tibang, mempertemani ako Tupalu. Buntu Malina, Mama Dimas hindi ko induk, mempertemani ako Pong Kinaya. Buntu Malina, Mama Dimas ko induk, mempertemani ako Pong Yuki. Buntu Malina, Pong Rianto, Bontong Matualang mempertemani ako Pong Yuki. Buntu Malina, Kepala Tokasi mempertemani ako Pong Putra. Buntu Malina, Pong Amos sama Tanete mempertemani ako Pong Putra. Buntu Malina, Pong Risma, aku sama Tanete mempertemani ako Pong Putra. Mana ka sampai ko? Buntu Malina, Pong Ries mempertemani ako Pong Putra. Buntu Malina, Pong Nensi Jayapura mempertemani ako Pak Eugene. Buntu Malina, Mama Feni Tanete Tuliasan mempertemani lagu Pak Eugene. Buntu Malina, Joni Sanda Balang Pengalak mempertemani lagu Pak Eugene. Buntu Malina, Paris Jomai Tempagapura, Batu Jomai Tonton mempertemani ako Pong Farel. Buntu Malina, Edi Tempagapura, Batu Jomai Kuala Kencana mempertemani ako Pong Farel. Jadi bulan tas apa? Yang sama dari Bakmila. Yang ketiga tuh kalau di sini. Upo mo. Lari cut to mereka. Hari Apa ini. mga maalit ta do? Tak pernah maliu. Ano hindi na kamote na maliu do. Apa la maalit no? Si kano ko mampas tumakan pa pare. Ah. Dedek mi na maliu do. Pirin mi na maliu kita na lagi dedek. Oh. Oke baik, itu tandanya rombongan Naman ka naman kano ko sudah dikode untuk meninggalkan ruang penerimaan tamu dan masuk ke lantang keluarga yang dituju masing-masing. Oke baik, rombongan kloter ketiga, dia mereka daftar ada mi. Kita baca dulu yang Oh,
Oke. Kita kembali sesaat lagi.